kyabe ekyokola okuba nga oli kwa media bambi amwe bali kutogagira nga mbona mboze fe ku YouTube atubenda ino kuba kitwizamu amaani. Just ababa yakaba kale ku subscribe nga to go ahead and subscribe, like and share our videos. Awole ekigambo subscribe mukala emyufu wokona ekigambo subscribe kinaba kijja kuidawo era kino kiraga nti onaba otweyunzeeko mukagwa tiwerabira kukona okadde okona okadde kitegeeza nti buli mbozi gye tutaako oli omu kwaba abasooka bambi okugibona nga wenkobye ndi Yazid Yolisigira okutuuka gano nsinzire busede mu bikaado yenvuirire nga noweefu yebanzaala naidagano mu kibuga ekiganga bambi era nga ndi ni triple virus ngena basuubiza triple virus ali kuteekateeka concert concert ye yokubiri era nga twali tukiwulire ku nti yali ali kuleeta omukyala REMA Namakula wabula mbweri yaba mu lya sente miliyoni 4 mbweri yakoba mbwidi REMA oba mwidi atya mbo bano bamuwa ku miliyoni 4 so byabya tukujja kuwaya concert ya triple virus tusuubire ki ni oneeta REMA Namakula bamugema esente yali miliyoni 4 bamuwa kashi yali funda ku mobile money kwa tubiro bingi abantu bangi befuula nti ba manager aba babembi nti wabedi abembi wabulanga bafere batusa balitira abembi bambi okufiira sente n'okufiira n'abawagizi kuba abantu bajja mu kivulunga balowooza nti omwembi ali kujja kwida kuba babanga bamulanga wabula abembi balaba kwida nga tibabidi bijja mu maiso ngoli yali mufere so ngenda basuubiza bambi triple virus ninayo banatukobereko virus concert otage concert yeno ya imeka concert ejja kubayo kumwenda ku Independence Day omwezi ogw'ekumi guno gwene gwe tuli kuyingiramu ya ejja kuba ku Fort Rugard Hotel ogw'ekumi guno gwene ku Independence gwene ni kweliyo. Okay, tusubire ki mu concert yeno ekyendawulo musuubire ebintu bingi olw'ensonga nti neeyama buli mwaka okuba n'akayaka akalina okubaawo okwo nti wemba nkoze shere nenda mukwira ku nkola show yindi ni wemba nkozere okwira ku okukola show yindi nenda esinge kwera so ebirungi bingi mu bisuubire mu sheyo ninzani ekyo mukisa omubi nti enteekateeka dondona dinali nkoze kuba kayimu bemujja kubona ekyamaani eino kuba eneetegeka gye nali neetegeke yali y'amaani niwankuba enafunamu ebintu teteganyamu era ndikola mpolampola okuba nga nsobola okukola ekintu buli kimu ekisobola okuba nga kibafuula abasanufu buli mu mbeera. Okay, wali otukobeyo tekujja kuleeta REMA Namakula ng'omwembi omunene bambi akuwerekereko concert yeno era abantu bali nga bakyetegekeire era nga bakisanukire aye twajja okubona nga enkyukakyuka diringa edikyusemu kirwaki tuwaleeta REMA enkyukakyuka doda aliwo wabula nga wenkola nti nafunamu okwo obuzibu ndina abantu ab'endawulo benali ngemaganye nabo era nga ndidi nti bo mu bigambo bye bankuba nti buli kimu kiyidda kubooke twabanga twogerezagana nabo natandika okuba nga mbawa ku ssente bakwaba batya bano mpera ti eyandiiringa olwoba eyakubirole yalaga kamu ediino nga ono eyagemaganya ole broker oba promoter eyali alina eyagemaganya REMA kuba twali twenze Space Dana twali twenze Space Dana embeera yabaawo okuuku ebyo eby'omuntu okufiirewo ebyo babanga tibaida kusobola kukola niife mu kiseera ekyo kye twali twenze kuba sho yali yagwa 8 kati ng'esente edo balina dirina okwira gye tuli kati ono yali supposed okuba nti esente dira gyali yabanga esente da alina gwe yakoba badisindikire promoter oyo asobola okuba kamuyambaku bambi gayi yali wa mazima mu kusooka ono okukola naye okulagira bamusindikire sente wabula titwategeera buzibu bwe bwaviira okuba nti tiyasobola kutukola kye twakola ki kuba musindikire sente manager Space ne yadi musindikire yadi forwardinga yadiza ku line ye wa musindikire sente yabanga ali twamuko babembi baba atunonekeze twamubuza ku nsonga ya REMA yakati ajja kwogera ki era yalaga kamukubira isimu ikirize sente de twali tuli kuyikiriza gana yo okumuwa yalaga kamuwere ku deposit yamuwa ni receipt
bwamuwa lisiti yagituweereza twatandika okuba n'ebintu byetukola posta baana biki ngera sente tudiwa mulala oyo atukolera ebintu ebyo tujja okutuuka okwenda ebintu okukunonenkereza okukuba ku isimu lyange lisimu ye yatamukodi taka alina kyatukopa kindi so twafuna mu disappointment eyo twesikamu obwongo bwabaawo nga tuzakyakwizaku kyatwalira erala ekiseera kiwanvu twamala ku ogw'omunaana gwona tituwulizaganya wetukupa amasimu gera tigapitamu ekyokola twakibula saawa eyo kubanga era tuziza kyamukolera aye omuntu oyo twamala twamufuna wano mwali muwere ku sente ng'imeka lafule miliyoni nga 4.5 yali yayenze imeka Rema wona yali ali kwenda miliyoni dali yakupati mbu baikiriza gani naye miliyoni 4 wabaikiriza gani naye miliyoni 4 twakoba waza tabu kuba ifa abandi twaite tuli kisubira kedo sente tolibona chichi ntono aye wakati miliyoni 4 twana twaikiriza twamuwa kwa miliyoni 2 utumuwa kwa miliyoni 2 deni dine miliyoni 2 ekitundu twamuwa mitwala 5 nga tuli kuongea ku Chosen Bank watuongera ku Chosen Bank twamuwa ku deposit wa mitwalo gati 5 gona yagalya Chosen Bank yali yakobati ajja kumuletera ku sente ng'imeka yali nga miliyoni ndala kuba yali atokobya ati mbwa alijja kwemba side denewe ifa alijja kumukolo kati yakati olunaku olwo ayenza amugemaganya ida atukubire mu wano oli kitegeera abayaye atawuli ati ajja kupitirawo ida akukupire kusinga okwira ye Kampala yali ayenze na miliyoni ndite na mukanti awo apikirize miliyoni ida abitirewo mangu ago yapangira wati alikuja ayo wali kujja kuperforminga kona kolwa kumukolo so aida kubitiro uwo aida abe awo obwire olunava kumukola aida kwirira bwawo nakawaza tapa namuwa deposit ene wagatya kati dine miliyoni 2 twali mu posters bana bulango flyer ngani bye tuli kusaga eyo okuboneka nti shetambulanga anungi kuba twaje settingire kiseera kimala so tujja okwirayo okukuba ku masimu gagayi ngati gabaako nga yagatolako aye nga tuzza kyakola twasigalirawo nalowooza ekyokwizaku so twagikansolinga omwezi gwe twali tugitereyo ogw'omunaana bambi tukajja n'emboozi ya triple virus atekeke ekivulu gagadde mu kibuga ekiganga concert ye bambi eyokubiri wabula eri abamulimbalimba mukwawo atwe kujja kweta Rema bajja kweta Chosen Bank eda bano baluma bulume sente nga diringa tidatuuka yedadi sanira okujja so bano bagaga sente abatojja kuleeta abembi omuvuka amalaga mugema namuno nenkereza nakola engeri nali nakamugema wainumaawo wakalipita weeks nga 2 namufuna wemufuna namwagana walaino nakola ekisoboka namufuna wemufuna namusibamu olunaku nga lulala babaawo bampa miliyoni ndala babaawo bayogeranga wena waidi nti omuntu waba ku polisi olina omulisi olina okola kayina abonanga expense eri kweyongeramu so bayogeranizaawo banko bajja kundetera sente so buti tukalindirire ekiseera kyeyakoba okutuweera mu sente kyagaayo yamala yayongera ku n'ebizibu byalira ebizibu awo so era nkagumiikirizaamu ng'omuntu mulamu bwaba so wasobola kwanga butisana eno omubanda sente ng'emeka wona nga miliyoni 3 kitundu aye nga bwomulingirira asobola okudisasula abajasi mufere bufere tulida kukyogera kumpewo kuno olw'ensonga nti kyova bana tyogere naliina kale era tujja kuswikawo nga wokobye butisaawo eno ebyalema byaloba tewamala n'ojjayo personally oba ni Chosen Bank wena wajayo wamubona physical najja yerema bambi mukazi waitongeza chaideku ku kigemagana kya deposit era yankoba ati oyo gayi yabakupira kwa isimu wabakupira kubaira y'omukubira bona nga simu yeziraku kukusinzira sente kuba bali bamukobye miliyoni 10 debenda era gayi tiyasobola kwirayo kubakupira webeira mu omukubira bo babona baatuse wena kudde yabakoba nga isimu lyagayiriza kubamuleka kati we bamuleka nze najjayo mukwogezagana yetwalemesaganyera sente dali wangulu ino so wedi nti yali concert yange nga nina okusooka ndeke Rema nkole concert yange nganze omuntu kuba wali kyenali nenze sanusa abantu bange mu ngeri enungi yona aye ekitasoboka ng'esente dali kwetaaga disingadde tuli kukola mu kivulu dona ekiri mu kyo nti
omwembe yakavire mu kivulu ke yezimbye ojava mu ngoli bwerere okolere wa kampa ofuni esente ayenga yesente dali jana doni nji ngaye webisera byotaire mu nebinji ngato olifuna kitono so nako bakamuleke tuida kukola olundi so nibani abali kujja okuwerekerako mu kivulu kyo betu batusubira abembi ekisokera era abembi babusoga bona abasinga bemwedi abamaina baliyo bo baliyo bona ne Kasalina ye be naba mbalimbye ngali ku confirminga naye aye nga abembi abasinga mu busoga bemwedi abamaina bo baliyo we banabayo tuida kuba ni surprise artist gwe tutenda tubakopere linalye wabula mumusubire nti eida kubaawo ataida abakolera ekintu nga kirungi kyova bona nti poster titwata kumwembye naina kwolo twali tutaireku twafuna disappointment kati saade no kai tutwenda tuteku tubagemye miti makai tubate mukini gini gikindi ali kuidowagira triple virus tali kuida yabembi bale mwide muwagire triple virus ngo mwembi mwide muwagire triple virus mukwano gwemwe mwide muwagire triple virus iba waimwe mwide muwagire triple virus mwani naimwe mwide muwagire triple virus anko waimwe badada waimwe abana bakasa bangi bali nabo tebajja kulwanira ku show ezira soba ndi mufumbo bambi tunakaye police ku bantu tiyagasinga ekivula bakaza bakyono ine ndi mufumbo era omulagirwa mwene TV no nti kwibiriza nti obachi ndi mufumbo na buli kimu nkirina naye bitegeza nti oli musiramu musamba tukoba bakazi bana asobola kuba omukazi wera woba olina mulala aidinga ojja kumuyisa ku abandi abasatu ate buli musiramu nti alina abakazi eriyo omusiramu nga yenda byakuwasa bakazi bandi ya abatakati wofuna bakazi nga abana ati waikaikana olya waiguta aye mbona omukazi omulala osigalanga okayo yatakumalanga nonta so ndibona era olya waiguta kodirina aye ngozira buloja kunavolira mukigo wavayo ngoli kwesesa yenga tibayitegera ko lirire yoko obo oti emega kasifati yiva wajega na juwati yiva wajo waro chati yivuga nkobera wotagalire mazigege mwene mukinabiro aye batukoba mbugo ko mukuba nabakaza abanji katonda wakomye okugabirira yakutuma ko bagasa saba mbinga tukomenkeleza triple virus music wabusoga abaira atia Jam 7 entalo ediri mu Buganda nene busoga diriyo mbomwe kubamaji biliyo wabala lwakuba nti fa bandi oba nkirete nti twakuza obwongo wawulire ekigambo oba oti tokiwulire wekolera bikutwaza mu maiso omuntu wakufula omusiru yo tolina kuba musiru kola ekimulaga nti oli mugezi oba bwefula omusiru mwene naye nga iwe nti kyoli kwakiri ku bisaawo so ababanaka abakale abetwala nti bende ine ebyentalo bo basigale n'entalo dayo aifa abandi nga bwenko etwakuza obwongo nti osobola owulira ekigambo aye badema kitwalanga kikulu ngojo kiwulire buwulire ezekyo kijja kutoolako ezekyo jja kola wabula weteleze osanwisa otyaba kuba butife buli lwelucha mutubuuza buyaka buli lwakyere buti ndakuba mu byentalo akayaka kajja kuidali tekajja kuvayo so nekyo ife abandi twekuza ebirowoozo nti ekitakugema kukireke omuntu wakufuula omusiru muleke omuntu wakutwala koli mugezi mutwalirawo wena akolesa akisa kano okulamusaku abakugoberera bambi bali okubangi abakwenda abawagizibo era nongera wakubasiima busiime kuba okubalamusa nabalamuisa akwira nongera wakubasiima nti mukola kyamaani emyaka gyo ndi muto aye mulina ekintu kyemweda mwakola mwandeetera obuzibu buti saadi nentegeera kayintegeerera gangulu ino ndi mu bantu bandi ino so nongera wakubasiima nti mwebale kuntamu bwesigwe mwebale kunenda mwebale kundera mwebale kumpa kyakulya kuba buti nime bakama bange saadi no nakulabirira family yange bambi nayanziza ino mwebale era mbasuubiza busuubize nti buli lwakyaire twida kubanga n'ebintu ebyendawulo yasobola okubanga mbaleetera ate nga mubinumirwa kuba buti saadi no namala otegeera kyemwenda mutawanka bamama ni bababa mwe mutyame tuleze ebintu bijja kujja bulungi baidi kyebayenda nkidi
kale bambi oni triple fighters tujja kusika wano ababeireko mukoze kyamaani no abakali ku subscribing, please go ahead and subscribe, like and share our videos. Iwewe noli eyongo likwenda tukukyase kwano kwa YY Media bambi ife no channel ya T yange wabula yaimwe just okumna ku isimu lya YY Media lilioko isimu lya lilioko okubira kutwayogera